Bînerên hêja ez pêşkeşvan we Ferhat Mehmetoğlu ji bernamaya li Bakur em li bajara Qedîm û Kevnar û Kurdewarin. Îro em li Mêrdînê ne. Em ê ji Mêrdînê behsa çand û hunera Mêrdînê û herwa geştiyariya Mêrdînê ji bo we bikin. Hinek meyvan hene hatine Mêrdînê digerin. Muşkî der hatine? Em rê hayatine Belê. ama memlekete me Mardin'ye em derî hatı. Belê. Bana ji qîza apê min e û xuşka min e. Bana ji İzmir'e hatine dotmama min e. Yani xuşku dotmam hatine geryanê vê derê. Erê. Belê. Bana ji Rozayê. Roza Qîza şkê apê dere. min e Ew hatine. şkê hatiye? Ew İzmir hate, ew Rozerîn İzmir'e hatı û rojda. Belê. Şkîn kadar İzmir'e? Ez 20 sal boyu ez İzmir'eyim. Te beriya vê derê kiriye? Eri ez beriya vedek bederik. Belê. Te dixwazî çi bêjî ji malbata xwe re? Silavên te hene ji bo wan? Eri silabê me heye. Belê. Eri. Spas bo te. Ewanek. Şem dike. Erê. û bi şekilî İzmirê maye Kurdî jî ji bîr kiriye. Erê mekteba giş wira xwandî, üniversiteyê jî wira xwandî. Belê. Ew jî şey anestezi uzmanî. Ahu baş e. Ew jî xuşka xwe jî öğretmen û qîza xaltîka min jî. Ew jî öğretmen e. xandevanin jî Erê. yani. Çok şükür. Zangeh jî xilas kiriye. Erê. E, Sê pîroz- öğretmen û yek jî sağlıkçı ye. Baş e. Em pîroz her be. sê jî çar jî em tamam beklemiştik. İnşallah derê ve. Amin amin inşallah. Baş. Belê, hûn li vê derê çi dikin? Em jî hatiyem digerin. Belê. Mamoste bûy? Erê. Belê. Na betlane ye, tatilê min digerin. Erê. Erê. Enek tizne tişabî hema herî erêt be. Ez jî tam nizanim. Türkçe. Ey mamosteyê Türkî lê fêrê Kurdî nebûyî. Erê ne tam nizanim. İnşallah tu jî fêrê Kurdî bibî Amin. û şagirtê xwe, xandevanê xwe tu jî fêrê Kurdî bikî. Evet. Hewsa? Erê. Hez dikî ye. Eyvah belê. Tu dixwazî çek bêjî? Navêm Rojdayê ez jî İzmîrê hatibim, ez wira zewîcim im, 20 salê wira im. Em hatiye wira Mardinê dora xwe bigere. Em fotoğrafa dikîne. Maşallah tu 20 sala li wê derê Kurdiya te baş e. Bavêm pir diğeydi divê müdürê malê kurmacî pêve. Helal beş bavê te ez bavê te pîroz dikim destê wî jî maçê dikim. Xwedeş te razî be. Gelek spa. Tu çê bêjî ji me re? Navê min jî Rozerîn e. Em jî 30 salê em İzmîrê. Em hatî memleketê xwe bajarê xwe bigerin. Ez vira gelekî spas ayla xwe İzmîrê dikim. Belê. Bi rastî yani yê ku ji dervayê em bêjin bajar dûr ketine Kurdiya wan gelekê wan baştir in, newsa? Ji ber ku bêriya bajarê xwe, axa xwe, welatê xwe. Hem Sibawiyayê hem jî ciddiyê me bavê me re wan kurmancî diştexirin Sibawiyayê. Ey baş. Her spas bu ve bînin xweşî de. Win hatine li vê derê digerin, ji bo çi hûn hatine Mêrdînê digerin, win geştyarên kê derê ne? Em Diyarbekirlîne cî hem hatin tarî eser cî meşhur me em xwe bigerin. Duriya min hatin wira tatilê. Belê. Awanî wele cî xweş e memleketekê pir xweş e. Du rojê hûn hatine van dûr Na em îro hatin em İro. heta sibê du sibê li wira Li bin. vê derê bin wê bigerin. Erê, Cara li yekem wira bin. em tenê berê hûn hatine? Na berê em natin. Berê nadin. Na berê em natin. İro roja yekem hûnê bigerin. Erê em îro bigirin sibê em ê dîsa mîdya tê bigerin. Riya de em êrin bi xêr Diyarbekirê. Tu zarokê xwe hatine. Ew zarî xwe ew em malbata xwe hatin birin. Ey başa geşterekê xweş bo dixwazim. Pir xweş çok şükür. Erebî ser çayê min. Sağ ol, bey xwedeş te razî. Belê, kolanên Mêrdînê em karin bêjin ku gelek merva diwestîn e ji ber ku gelek pale û bilind e. Herkes li wan kolana diçe û dimeşe û karekî zehmet e ji bo şaredariyê jî.
السلام عليكم. مرحبا شوي برا باشي؟ كيف حالتك شوي؟ باشي ان شاء الله برا؟ مرحبا الله تربي. نافي بخير؟ نابم حسن حسن انت شتكي نوع شكاري دكي؟ ام شغل نابه نوجانية دكن شن يعني جي انشاءات رمضان ما زمادك شينن بله بي باريان اني خد كفن بله. ووكيدن يعني تي اشكي قوم بكن تنية حسن لما يرديني از باورم حسبو كارو تشن سجورا قال ما قريني. تيدكن بله. يعني جبنا هاتونو چوني جبنا ايشو كاري بجي وكي ماشينين دست بنا نو اري عين وقت ماكينينا بله. تگو تکاری خو بردوام بکی؟ اري بله سپاس هر بیبرام قوت پشترا سرچاو نشه قوت برام هنه کولانین کوچین مردینه هنه کو اوان کوچه و کولانان رای ناچه چی داره که اگر هبه مالک دوی کولان کوچه ده هنه اگر تنه به او تنه جبونا کو دیمن وینه ورن کشاندنه بینرین هجان ها ام لکولانین مردینین ام لکولانین وان دگرن هر وا جیان وانو گشتیاری وان جیم تماشا دکن ها برادرک البامه حسن مرحبا اشترا مرحبا abi. شو برا باشی Sağ olun. ت چی کاری که حسن برا بینر مزانه بود Ben bura işe turizm dikin. بله Bura çay bahçesi ve kirinem bura dixapıtın. دو کوچه اند کولان دا گلک تشتین وکی کافین وکی و هنه و هر کافه کی جداتیه که ونه یعنی تایبتن جبنا خو Rast. کارو برای چه آدمشم باشه گلو Baş yani bura bura hoş kiriyeş, bu millet beni şkarrunen, بله şkar çay kahve bakın. Biraz zaten sanat sokağı met şekli. بله Kültür sanat sokağı der bastı be. Turist akı tem bura gış memnunum yani. میوانی و پرانی مردینی نه یا اجدر و مردینی Bura نه işler ve pırten mesela turist yerli tem bura. بله تو چند سال وی کاری که حسن Euro 10 salvan çevo. ماشاءالله ده سنت وی کاری که لهمان جیل وی جید که Yani الفرا az bir şey çetkim Ha. ve iş emlak rejdikim. Bele. Khaniye kevin men vanan difroşun. خالی کمین کی دستینه حسن یعنی مثلا ولاتی دستینه Evvelati distinin. şirket distini. Evler ve distinin anakar bira otel çetkin. بله Jibo turizme. Ji mesela namine. Jibo ya otel pırdı ben anakar bira. مادام توی کارید که مثلا خانیه که کوین باهای چی خاصه Yani iş 5 milyona haya 2 milyon dolar haya. هی نوسا یعنی ایکو مثلا 2 میلیون دلار چیه تایبت قصر Yani- کوشک چیه Ve kasır ki mesela ve konağı ki mezin Bele. şabı ki. Umarı mezin yani. او تكن اوتيل تكن اوتيل وانا نوسا ها Rast. و یه بچوک جیت اگو 3 میلیون 5 میلیون ها او جيب كومولات دا كاربا بيجي Evet. او ناكن كار يعني جي كي كار وكي كافيه يا جي اوتيل و ناكن Yani eko dixwazi ki diki kafe jî restoran jî otel jî ama genelde çik çet dikin. Otel çet dikin. اوتيل چیت وكو گلک گشتیارم بیانی یین در واجدین وی داره Evet. بله سپاس هر بی بوته لکوچه و کولانین مردینه گلک عینک هنه کچو خورد دمالوان کوچه و کولانان دمشن دوان عینکا دا خود بینن و هر وا دوازن کو جوانی خوشی به عینکا ببینن امنا لکولانین مردینه لفرنه کی قدیمن کناوی ویجی قدیمه لوی داره چورگن یین سوریانان چه دکن امینا بجربینی کوان چورگن سوریانان چوانن محمد کا یک بده من از بجربینم اویا یا چورگن سوریانیه
gelek hoşa, burası jî gelek hoşa. Bu baharatlı, bu tahinli. Ev jî ya bi tayinî çê dikin, ku bixul vê de li firnê taze çê dikin, hem diceribînin. Ev jî bi guzên yê Hindî ne, Hindistanî ne. Ew jî gelek balkêş e. Mihemed min vana bi xwe çê dikin ne wisa? Yani. Ha, dest xweş, gelek xweş çê biye. Li Mêrdînê ciyê kevnar, ciyên dîrokî mêjûyî gelek qesr û koşk hene ku wekî dibistan, wekî mûzaxane, parêzgeh û qeymakam têm karanîn. Bi rastî yê kevnar li bajarê kevnên Mêrdînê em dikarin bêjin ku yê herî kevnar ewan qesr û koşkan e. Bîner Hêja di bernameya li Bakur da em niha li Bakur li Mêrdînê li karekî gelek taybet da ciyê sabûnxane ne. Li Mêrdînê sabûn taybetmendiyekî wî heye ku gelek tê çêkirin û tê frotanê û her wa gelek bala geştyaran jî dikişîne. Niha li ciyekî balkêş reng û reng sabûn hene em ê pirsa sabûn û çêkirin û frotana bikin. Peki Faruk Slavres çavayt başî? Aleyküm selam, xeyratın. Spas xeyranlar bi Erebiyem jî başin. Keke Faruk em şekî ten as bikin ku tu çi karî û vî karî çawa dimeşînî? Navê min Faruk, Suediye min Aküzüm e. Em sabûncînin, aslen em Mêrdînînin. Zû de em îşi sabûnê dikin. Tu zanî Mêrdîn kevne, tarîxiya wê pir kevne. Îcar sabûna Mêrdînê meşhûr e anwa. Çima meşhur? Mesela çima li bajarê sabûn navdarine ne çima li Mêrdînê oka navdar e bal dikişîne? Sabûna Mêrdînê giş serdesta çêdibin. Belê. Yani halkê Mêrdîn giş sabûna Mêrdînê giş serdesta çêdikin. Nav fabrika falan tünel vira. Giş serdesta çêdikin. Ji bo bitkiselin yani Volo işler benim Tişte kimyevi têdatine ne? Kimyevi têtûnin. Giz zeyta zeytuna ya, acım eyva ya, jura çêdibin. Sabûn çeşit pirin. Sabûnê şîrê kera meşhur ê Mêrdînê. Serçav spî dike. Ji bo pizîka, ji bo pîreka pir baş e. Yê serçav spîkirinê balet gelek dikişîne çünkü herkes dixwaze spî be ne wisa? Ne spî de ben ne bu lako spî de spî bu. Yani raşık aynı spî ne abi ne wisa? Ez tane spî buna. Spî dibin ya raşık spî ne abi? Rana tişte serçav ve kılera çêdibin wana giş pakış dike jura vedibe. Tenê em bêjin Mêrdînî û derdor dikişîne ya turîst û yani geştyar jî tenê distîne? Herkê turîst ku tê giş distî, Mêrdînî jî distîne. Sabûna Mêrdînê meşhûr e, yani kültüra me sabûn heye. Hani o herkê Mêrdînê sedî notî giş sabûnê xwe dişo. Yani o herkê Batıya em jê dibê, ewana jî ma alimîn tê sabûn ji xwe dikirin. Kî dikirin elhamdülillah memnûnin, kî memnûn dibe em ji wan re bi kar xwe dişînin. Peki sabûnla mesela dema hûn çê dikin. Mesela her vegu bi destî çê dikin. Yani karê destkarî ku ne fabrîkaya, ne ciyên mezinin jî. Çend kes dû karê de dixebitin mesela? Heft heşt helin, heft heşt insan têdenin. Bes sadece atölyenin, cana meyvan tên dibin ka em ciya ve fabrika ve wan dibin, dibê ka mekîne em şuna tê vana serdestane, mekîne tune. Makinetin. Kazanın. Kazanın, bera kazan edin, ölçüye van hani, ayara vana em dedin, çe dikin, bera arde edin, zuadı em jê dikin, paket dikin. Her roş çê nakin ne wisa demayî heye yani salê de çend wekt? Maha, neha, deha em çê dikin. Tenê meha neha O devam vakta zeyta nuh derdike, em têra sal keş xweş çê dikin. Ha yani bir de amade dikin û hazır dikin, de bu xwe da dikin, belê em da dikin, ca ki bê toptan jî bitsin em didin wan. Belê. Spas bu beşler bûne Em jî spas dikin, Xwedê ji we razî be, sersera serçava aleyh selam.
شینا شهرها شهر هم مربو هم شهر بو هم شهر بو دناب عشیرا دار ربر بو امر بیانا شینا شهرها های های مردین جیکی بالکشه جبر کلوی در گلک ریزه فیلم و سینما جیت نکشاندنه هر وا گلک کلیپ جیت نکشاندنه دما ام لمردین گریان مدید کو مالباتا کی گلک بالکش هیا که محرم و زاروکن وی بهورا کلیپ گیدکشنن اوجی گلک بالا مکشاند جبر کن مالباتی بخوا کلیپ دکشاندن که محرم جمره بحث بکه تو هنرمندی موزیکام پیدات کی چیدی کی هر وا مالباتا تا زاروکن تجیل گل تنه و کلیپ دکشینن بچش مره بحث چی رو گاه بکه جه چند آنکاس چهار کلیبه مهنه دسه کلیبه من زاروکه مدکشینه اجی د موزیک د زاروکی دم دست بکریه گانا تابی ما دم جینک سکنان اینک دیسا چی کرمه آنکا جی جارک مقلیبه کشان مقدان اوجی لا زاروکه مکشان ویکش محمد امین کشان ده یک دیجی ابو اوجی قیزا مکشان نفره قیزا مکشان ور یاره ام محمد امین کشان دز بو ایروجی قریبان مایا نه شوناواره من نمایه د شوناواره من نمایه د کما آغیتی هبو زمانه کنزانه آغیتی ده که هم ده منبره ده انسانه من ده ben آغی ده بو ایجا که هر کسی ده بو ام آغایه انسان باشی هبو ایجا دامه که رحمت دکر تبی این سود درد کتن ده بنا چیو کوی دکشی ها ایجا بخوش استانبول دیجی استانبول رودونه تفزاروکی خود دینه هاتی مردینش بکو کلیپ اکی نوکشی اری از هاتم مردین استماج دیر کمه دیر که چای مازیمه از هاتم مردین جبو کلیبه امنو بکشینه مجا هاتم مردین ام دو که ام دیر که جب بکشینن دوی جی ام تیاترو جی از دلیزم ام ایتماوی جی تانی ام دلیزی جی یورو جی ازو زاره خو مالبات آخو ام به هفره یاردمی دو آریکاری به هفدر دکه او جی تعلیم دکن دما مجی جبونا برنامه ام دگریان جبونا بینری می تلویزیون ام دگریان مدید کو مجی دیمنا دکشینن و دستری و زارو که تجی دفتر منظم کو زارو که تنجی پاشی گلک بالا مکشانش بری مگم چیرو کتاب شکی بحث بکنش بروی تگو با کلیپا چهارمینه کو تتولی زارو که خو چی دیکی یم بریجی تتولی زارو که شکره تی بخیر وی کلیپا کو تنها آماده دیکی دکشین المردینه تکینگی بلاو بکی قریبا ما و بقدر جا کلاما ما میکس ماستر مایه متوجی زوده نازده که zaten مهندید و چکیم دکر مگو دک چکیم دکم راحتسız نکه yani مدخوازی که ابتر دیسام شغال بکم پیوه چیکه زوده نازکم نیرویه امن چیکه تیدن کلامه تیدن خوش دنگی که خوشه که hani bu kurmancıyı dedi zaten kelame kurmancı her daviye de اوج جیروکه که نک به یعنی کلامه من کشی جیروکه کشی تشوی بینن زمانه برینه آنکانه مثلا کلامه من شونا واره مجی اوجی جیروکه که اوجی متوجی دی توجی دی مدی کیف ام بجی پرا انسان کی دوی ام دوی قریبا دکشینه و چاقا می خوش ام دوبینه کیف ام پر خوشته بخیر تکینگی بلاو بکی وی کلیپ خو ما هونی وکه ام لسر مونتاج و الهفدانی اری الهفدانی گشتک می گشتک یجا می پارو بکن ان شاء الله هم دوی کویه جبو تاج پیروز به جبو تاج بو زارو که تاج پیروز به از چاویون جی ماچ دکم جبکو پشگریا باوی خود کنو هر وقت در هنریا تاج دکن تشکر گلک سپاس دکم تو هر هبه زاروک جم دی بلاجان کات بعلمه تباشر چونکی ام دخوازی کی در نکف المحل ویری للصنات جوروكا التياترو ام دخوازم موزيكي زارو وني كوجي مزنان برا وني مزن ببا دست خوش بريرك يقلق خوشه بله امی بردوام کن لمردین امی بگرن کلان مردینه کم نشوپی ام مردینه امش بوه راگینه
مردین گره کارین دستکاری جی هنه و هر وقت کهنا شوپی وی جی هیچ بردوامه تایبتی کارین یین داری که به هسته آن بخود تینه نقشه کرنو هر وقت شکلی که نود نوانو جیلا دکن و دفروشن بو گشتیار ام نهال دکانه کینه و ام دبین که کار دستکاری به چه آوای بردوام بکن خوات به نویت بخیر نابي من قدري که قدری شوی باشی جادي تصاوي که قدری تنها چه دکی بايا عينيا هوي مري بله الجدا ديكن جیلا يعني دکی قوم بيدي هذه شيء مية بله تو چند ساله بی کاری دکی بنجي صايب بوي ماشاءالله 5 سالت بی کاری دکی هیچ بردوام دکی أزولا وكيمة أوجي 20 سالي بيبو 20 ساله کورتش بی کاری بردوام دکی ماشاءالله گلک یعنی 5 سال عمره کیه کی طلب دکه یعنی پرانی گشتیار توریست طلب دکن کی طلب دکه وانش لا إيه مراخشي تاني يدن يا توريست نمهم yani یک وی تشتیجی حز دکه مرا أنا دکه دستيني اوش تا دستین او طلب دکن تو روی چند ساعت بی کاری دکی 6 ساعات 7 ساعات 6 ساعت بی کاری بردوام دکی إيه. ماشاءالله و 5 ساله جی هر بردوام دکی وعمري ميجي حفتي صادي ماشاءالله گنجی خودی اما بجد وکی منی ها ماشاءالله کی قدری اوی کاری که تو چیت کی براستی دستکاریات کاری کی پیروزه و وان نقشه که مدی جی وانا ليش تحتانو دوغال چی كوكن بله يا دوغال نوانا بله نمونه مثلا کاری که تو چیت کی چند روز دادن قدینی يا مثلا جارنا درو اره وجارنا دمه دو مهجی دوام که کاری ويا بنا بيد تشكي اویا او بلكي دمه دو مه او بردوام دوغال بوا بله يعني جيش نقوبيا موبيان بله دوغال كربانجي شي خزایی ها يعني تو بخو همو چی دی وقت يزنرم مثلا تشتكي وجد عمليات دكي آها باشه پی دمانا تدبه نوسن تو روزا تپی خلاص تبه يا هو نورمال دو مراقي ما هي مراج بر مراقش بر حز دکی بیتش بله سپاس بو بشتر بوینته گلگ سپاس هر خوات بشتره مدرسه قاسمیه د 15 صد ساله بوری دا هاتیه آواکرن و هر وان ناوبر دانش بر کوی دم شر و پیوچون هبونه د 100 ساله 16 دا دوباره بردوام کرنه و حتی وی دمجی وکی مدرسه مایه د جبونا مدرسه جبونا پرورده جیکی گله گرینگ و قدیمه نها جبونا گشتیاران وکی مزاخانه و کوزاوا و گشتیار تینه وی داره و هر واوینه و دیمنه دکشن دا کش بورا جیانا وان ماینده تشتکی پیروز بمینه بله لک مدرسه قاسمیه منها جیه کی کو کانیه کی کبنار هه میوانه کی میوه جمره بحثا بی کانیه و هر وا جیان اویب که آزاد چه کی بحثا بی کانیه که بله أنا دمك ودنيرن لبر كاني كي دما بري هنن خدي رحمة خدي سروان به عالمي مي دما بري عالمي مي كردستان ملاي جزائري واني دنا وانا شيء كرنا
تصوير وي اويا دمكو اف دكوي كاني اول او تصوير وي خد تعالى دمكو روح دافجه رحمه دايكي او ددويا اندنيرن او جبو زاروكتي نو تصوير وي بردوام دکه کانی هنه کی مزن دبه اویا جی تصویر اوی او کی خردبونتی اوی daha jî mezin dibe û eviya dema ku em bêjin pişta xortbûntî 30 sal 40 sal û wanê dinê ye û ev ê dawî jî ixtiyarî ye kalbûne dema kalbûniya wî ye û emir xilas dibe û diçe rehma Xwedê anam dema em dinêrin eviya mezin e nek nava wî xanê kirine çawa nek li wê nava wî da ye ji ber çawa wê dema stêk dinêrin wan tasvîra xwe çîzima xwe ser wî golê çê dikin. Belê. Spas bû zanyarîn te. Merdinê gelek cîn balkêş hene ku şikeftekî heye evî şikeftê teqrîben 30 metre dirêjiya wî ew nav restorantekî de ye ez niha derbas bûm hatime nav restorantê wekû di dîmen de jî diyar e vê derê restorantekî mezin ew li nav kelha nav cî kon ê Mêrdînê ye em ji şikeftê derbas bûn niha hatin ciyê ku restorant li vê derê êvarê müzik tê pêşkeşkirinê ji bûna geştiyar û mêvanên vê derê û êvara li vê derê xweşî û şahiyekî hem li hêlekî şikeft li hêlekî jî müzik pêşkêşê geştiyaran dikin.
جته دوره لفام چولا دنیای من بوی زندان جته دوره لفام چولا دنیای من بوی زندان غریبim az غریبim غریبim az غریبim ömrüm az sana benim yar 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 غریبim az abdalım غریبim az bihalim jikeze bedin alim yar Kavatı birame Garibi düşe zorame Kavatı birame Garibi düşe zorame Garibim az garibim Garibim az garibim Tayyibete ve sevime Vakteyle boz şikestime Tayyibete ve sevime Vakteyle boz şikestime Garibim az garibim Garibim az garibim Yar 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 Garibim az abdalim Garibim az bihalim Jikeze bedin alim yar Garibim az garibim Garibim az garibim Ömrüm az sana benim yar 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 Garibim az abdalim Garibim az bihalim Jikeze bedin alim ای ساعت خوش بچت گلک سپاس بوده و هواری ولی گلک سپاس بوده بله جلک سپاس بجی و بخیر عادت تکرم شوین مردینه با موزیکن و با خوشی و با جنگینه ام نها لخانه کنه لوی خانه من موزیکی که خوشی پیشکش کرد نها میوان من هنرمند بهجت بابایی تلگل منه بهجت قبط بشتره گلک سپاس و بخیر عادت تشکینگ دا کاری موزیکت کی؟ تقریبی 15 سال از کاری موزیک به زمان کردی و ترکی دکم بله اوتن حال وی دریجی بنا میوان آج بنا گشتیاران توریستان بله هفته روزا لوی دری مردینه موزیک دکم هفته روزا لوی دری موزیک بله هفته روزا تایبت بیانی تنه یعنی توریست نخوی تنه بابا yani karmayı
derve jîtên Yani Avrupî nava wana Mêrdînê jîtên, Avrupî jîtên genel olarak em ji her kesî lê dixin. Bele. Tegu bu zmana wan jwana pêşkeş. Bele. Newsa yani. Bele. Mesela dema meyvan tene geştiyar tene ê ku bi zmanê Kurdî nizane ji bi Türkî jî nizanin. Bele. Müzîka we çawa dibînin? Em car di müzîka xwe ku em zanin em dikin. Bele. Em bi zimanê Kurdî jî dibêjin, em bi zimanê Tirkî jî dibêjin, em bi zimanê Erebî jî dibêjin. Lê belêjixenî van zimana zima bi meftimî baş. Yani yê ku em bêjin İngilîzin, Japonun, Sinîne wana. Ev ya em çi bikin mecbur ev jî wek me herin. Lê müzîka we dema guderkin kêfa wan xweş Gelek xweş dibe em buwar li vê derê em wan têrin ortaya em buwar dilîzin, em rê wan didin. Em xweş keyf xweş dibin yani. Her demsal berdewam dike mesela zivistana jî devam dikin yana. Mêrdînê bela ku tarîhî payîzî daha betirî jî dibe. Yani wexta ku dinya wilo net hem germ bi û net hem jemî dibe wê çaxê hîn xweştir çê dibe ama heftê heft rojal vir îş çê dibe Yani yani. havînê ji ber betilanayê biçekî kêmeş, Bele. herkes diçe derva. Bele, der Diçe bahrê. tatilê ber hetiya jî çi gundê xwana. Belê rast. Lê wekî jî full jî dibe yani. Belê rast e aynen were. Belê, berhemê tewana tişek hene yana teyî dest berhema nekirin. Hîn min dernexistî sadece li ser YouTube'ê û Facebook'ê adresa mail wê derê tiştê ku em li vir dikin em Wê par verin. aynen. Belê. Spas kim ji bo beşler Gelek bûnete. spas. Hele bir gelek spas. Bînerên hêja îro em li Mêrdînê bûn, li Mêrdînê em geriyan ciyê kevneşopîn wan, ciyên mêjûyî, mejbo ve ragand, heta bernameyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de.